percuma ngucap cinta, percuma ngucap lebur keng mun isoro ngabin tak gelem. Anggota cak ngucap sepenting ngabin yuk. Bener. Lo cak ngucap lah langsung ke porobu deh ya. Maksudnya dilabuhkan cintanya ke penghulu. Haho petong betukan bikok mau dia. Pak, nandang yo kok mau ngomong nabi bapak kan? Bapak, dah leh. Nyaut na sambian Pak, engki deh yo. Korome semololo. Mon Pak bapak mon ya jaga bentar lah kar seni ke Bu. Alerek nondu akhile. Alerek polen nondu akhile. Deh dia lah, tapi nggak muslimat gitu. Bapak deh dia. Tos adus. Mau ngaji ke gula nih kan los, ya los. Soalnya apa? Are bene gobes lecap pila, are bene gadis pengor pila. Mon solawat, misalnya kayak itang budi nih. Mon solawat, kau tuh ngakui lagu na solawat, cek ngakui lagu lain. Solawat ni kebedelah jangan soal lagi. Mon ngakui lagu lain sampean orang saya solawat benih ingat ke Nabi Muhammad, ingat ke saya lagu jong. Ya Nabi salamun salamun alaika teng teng. Ajo benih ingat ke Nabi Muhammad, ingat ke Ayu Ting Ting orang yo. Solawat ni kebedah tarik kena. Mon ngakui lagu solawat lain kata dia. Ma ra'ainal Isa anat bisura illa ilaika wal ghamama qad azallat wal mala sallu alaika ya Nabi salam ya Habib salam salawatullah alaika. Lagu ni kebedah kenangan nak. Mun lagu bunga norok ngakui lagu bunga sini kala. Mun sosa kudu sosa. Kan ki kan? Abah sering mate ngakui lagu bunga, kan tak cocok. Beda yang mate pah lagu na hari ini. Coba abah sering mate tapi ngakui lagu sosa. Aduh enga cak manusia bekal mate. Kan depa kati. Odi neng etunya kotu panas tetek. Odi neng etunya kotu panas tetek. Lain kate kan ki? Pekatas mengingatkan kemerdekaan Indonesia. Ayo pekatas daya. Marin tanang begulis ini kaki. Ayo kulaban sampian sebagai rakyat Indonesia kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu alaihi. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka tetap merdeka selama hayat masih digantung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih digantung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Al-'izza wal kurama indallah. Ibu Nyai Haja Siti Ma'rufah sedeki bekal molang kaula ajunan ben seteja para kiai seteja para guru sehadir nyuun saporah dan kula tak bisa nyebut tung situng karena tak oning da asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim ben hormat dek sateja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat utamanya kepala tisah juga secara istimewa Bapak Sugianto selaku sahibud dakwah wa sahibul manzil ben sateja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dak sateja ajunan peten kaula amul jaaki ben peten kaula yakin ajunan sateja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah kesempatan mangken sokani apolong asareng dinto tempat dalam kabadaan taat dalam kabadaan sehat semoga kaula ben ajunan tak cuma apolong etunya tapi epapolong sampai ke akhirat dalam keadaan kenging ridha dari ajunan epon Allah. Amin Allahumma. Salawat ben salam ngireng atoraki dak Gusti Kanjeng Nabi sekaula ben ajunan saat mangken. Salah satu acara yang teragenda adalah al-ihtifal bi maulidin Nabi, ajak raja aki merayakan kelahiran epon Gusti Kanjeng Nabi. Semoga saya kelako bi kaula ajunan tetia sebab kaula benajunan oleh syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para rabu sesangat badan kaula muljaaki molotan gak dinto para rabu cepon ulama napa seenya may molotan nika izharus surur bimaji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seenya may molotan nika nampaakin bunga atas lahir Gusti Kanjeng Nabi. Napa molotan? Moloten nikah nampaki bunga na ate atas lahir Gusti Kanjeng Nabi. Nika molotennya mana? Nampaki bunga. Bunga ni kebeda yate. Kan bunga ni kebeda yate kan sih. Kalakuan ate ni kata kira pangki bi orang mun tak bedeti kalakuan. Sampian mi itu mujak bunga, misem. Dia ya. Le ngaji berarti bunga aja. Mi itu mujak bunga, hehehe, dia je berarti bunga. Lah, bunga na benih colok, bunga na iate. Mi itu mujak bunga, ya hehehe je. Nikahnya mana berarti bunga apa keluar, paham ini? Bunga na ilmu mate, orang tak oning ke hati nak sampian. Kayak itu mujak bunga, mi itu mu, ya hehehe je. Pada ben sosa ni kebeda iate.
Orang tak kira uning cek embian susah. Mi itu mujak susah. Embian ngupload status. Galau guys. Itu mubi orang jak susah. Susah na ilum ate. Keng bi embian dijadikan perbuatan. Sambian pah ngupload status. Aku lebih suka kau sakiti aku dengan kejujuranmu daripada kau bahagiakan aku dengan kebohonganmu. Nah, berarti bagian saya kopak ni korban lah dia. Korban sakit hati. Orang tak uning ke hati nak sambian, nak bunga, nak susah. Tapi sampun nak ibu tadi kelakuan orang tokang. Oh berarti ruwet, oh berarti susah. Nggih. Padahal sambian mun susah ni kecek patau kau orang. Yu, jangan sampai dijadikan status. Apa-apa? Orang sini ngalih status sambian benih nyerueh, nyurak. Hertom pesiai ku wabi orang. Maka Nabi Allah di dalam Al-Quran ibalain innama ashku bathi wa huzni ilallah. Mun andi ruwat, mun andi masalah cek kabela kecuali dek kuste. Mun ni kabela ka orang ni kabar Rabu masalah na tak mari kandana setisa. Bener. Mbian lebur kasih tungreng lake, tahu saja kan jaga orang. Mun lebur kareng lake, ele kebele ka orang. Salah tak deti, karasan de bedena. Tahajud ke kol telok malam, pejeng 2 rakaat niat tahajud. Mari tahajud ke 2 rakaat niat hajat. Mari pejeng hajat pah angka astana. Ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, jodohkan dengan saya ya Allah. Ini mana minta kan bebas minta apa boy. Kalau saya sudah kau jodohkan dengan orang lain, gagalkan perjodohan ini ya Allah. Dan jodohkan saya dengan dia. Kalau dia yang sudah kau jodohkan dengan orang lain, bunuh jodohnya ya Allah. Dan jodohkan dengan saya. Ada iya. Kalau kau tetap menjodohkan dia dengan orang lain ya Allah, maka jadikanlah saya orang lain itu. Cang malaikat so sweet. Cang malaikat malik tertulis matem pura-pura caya tek kakek. Hah? Ocol. Lemun pas ocol buru siapa sih mikir ada ki? Ocol. Hah? Nekat moloten tadi makai lagu sebeda kaitan ben Gusti Kanjeng Nabi sing ibu-ibu muslimat siapal kapiro mari oning baca sholawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah ya mare dok biko okay. Nah ini ke lagu kan teti ilmu 12 Rabiul Awal jatuh pada Nabi Muhammad dilahirkannya. Emben pun tak tahu dia. Lek enggak sampai lapar wah. Oh tak apal kebudina. Oh, mun sudah ya apal. Ternyata sumpah dan janji-janjimu hanya permainan
sandiwara lidahmu. Tuli yuk, orkestra mulai yuk. Tuli. Bagaimana Mas lanjut? Oke. Selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda tentunya di lebur pada tak bersebut saya ceramah ya. Saya nggak akan mimpian yuk. Enggak, kilo aku bikin. Oh kita. Nah, apa yang pesan? Oh, apa yang pesan? Mbian niat ngaji, niat aku mia dana. Oh, apa yang pesan? Ya Allah. Ban, Allahumma sholli ala Muhammad. Napa saya nyamai molotan? Hilang langsung. Padahal giburu saya kebala. Kula bahas ni kedadang giburu. Napa saya nyamai molotan? Iyalah, ya. Kelahiran Nabi kok. Siapa sih tahu je kelahiran Nabi? Ya pergi terus akhirnya kok lemu dia boy kah? Mungkin langsung hilang. Kengai. Seenya may moloten, kengai. Apa yang dinamakan maulid? Maulid itu idharus surur bimaji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, menampakkan perasaan bahagia atas lahirnya Nabi. Ini kemolotannya mana? Napa molotan? Mapadeng bunga na ateh atas lahirnya Gusti Kanjeng na. Jelas? Bunga nikah af'alul qalbi, kelakuan-kelakuan ate bunga nikah. Mun tak epa keluar orang tak ada tahu lagi. Embian itu mujak bunga kalaban agla, berarti ate na bunga. Se bunga ate na benilesan. Keng itu mujak ate bunga gara-gara agel. Se sosa ate na. Keng embian itu mujak ate na sosa gara-gara muana meredeng. Pada benumbian mo nakan cekalake naro. Acampo alis yo. Aning mo nakan cekata kembian misem. De emak ke pasar ya. Bori kode saka kita ada misem. Coba lah kena senguca. Nemu korek ruale. Benar aku korek kay langko saya penyato. Ring bini-bini kita ada pun kak di marah aku ada masih bagus bah korek kena ko. Mun sarti bikin tak melak bikin mata. Sembilan ambur apa roko pateng karo kota. Cek aku pak. Mbian saya kocak. Mun kata tangkemi semun kalaki na meredeng bada. Isan tari ya tabelik. Mun tar ke pengajian kelampian si anyar, ke muslimatan kelampian si anyar. Mun entar ke mantan kelampian si anyar, mun tar ke pasar kelampian si anyar. Pantai du ngeben selake bah ngangkui sampir si kerkerwa. Si abau LPG ro. Allah laki nang ngimeng ngikapi jo. Kok montar ke acara luar sampai na bedaan makin selambat dia benih keng bisa lakom dia tak lakom mik lambat di sida iya ring bini mun kedung tak andik lako alias pahe cokor pan mari cokor pasangi pole miki cokor mun pasang na pole yu pajak cermet tegelung kok garing bini dina dia cokor apa tidak sekali kak kapan lah tak ada pahayan le pakatasan ngale pondasi tak cocok ding pangeran centok tok kengara cak gelak yu cermat kolan ayu pentong bentuk ketribik kok kemarin ales dia cak kor cokor ales ni benih karo untuk maratin tapi mun ning ale mak letak solap orang dia mun tak ada ales sa solap yu orang si umur sangang polo juga kan korpas ales saja solap mbak pulan mbak teku mbak pulan solap kuning ali ku tak tambahi alis anan siapa ya ong pasti alis cermedeng kok beda-beda sudah ya iyalah kari dinak kabar
Mun keluar kelampian genteng pandangnya roman aslinan secuba boleh beda. Iya kar lampian saya kocak dia. Pun nang ben laki na bang kuidas tertahun belum poloro beda di nak lekar. Bulu na baik kepeng nyerang sengka di luar nada iya. Coba ambian mun nang ben selake mun tidu ngeben selake kalampi bersih de iya je pas parfuman. Ambian mun tidu ngeben selake abeda pada ben mangken sa abeda je. Tidu ngeben selake bangang kui luluru. Masker wajah sebenarnya celeng ro. Pai tinai mata dua karo de. Pai beri itemon. Jajang selake eciu mabundi menan je. Baca cermet kok. Benih masalah ratin yu. Tapi masalah tengka saya cocok kareng laki ni kan. Bener. Makita pateratin keng mun kasi laki misem. Makita pateratin keng mun neng ben selaki aparfuman. Da iya ru. Mbenoning ada pepatah mengatakan mata laki-laki mudah tergoda terhadap cantiknya rupa, tetapi hati laki-laki hanya akan berlabuh kepada wanita solehah yang berakhlak mulia. Kok. Tina makita pateratin embian tak koning keng jumper munakan teben selake rubeni pah meredeng benia campo alisa munakan te sambil mesem pantapang ciben selake dayu coba amalaki cak agil lagi di ngaki kaki mungkan ko agil mun kalaki na meredeng deki boleh amalaki mulai di kantor deki embian pah temu ben laki nah langsung embian dayu selake jo kan agar tek kening beridim maka jelek. Hah? Oh mun selake tandi bese. Oh mun selake tandi bese misem. Oh iya. Oh tadi selake bolan tandi bese. Oh tadi sebenting bese. Tadi tak napa make selake sealaku tege bungo sebenting oleh. Tak apa-apa make selake tengah ada tege bungkok sebenting tadi. Tak apa-apa make selake kentelu hari tak le mole sebenting sebelum berangkat atina. Tak apa-apa pakai 4 tahun di Malaysia tak turun sebenting pen bulan akhirnya man. Tapi asli nah laki ni kata apa penting sepenting. Ngiting ngembian kak. Mi ontong kau tak bini dak nak. Jangan nungi begedi ke pegadaian kok. Untuk pak kering bini apa dia nak deh. Allah selalu selamat amit cabang bayi ya Allah. Oh tapi laki tak penting sepenting. La haula wala quwata illa billah. Mi ngubu laki mi tak ngubu tuyul bayi kakek yu. Engkau mau lihat engkau lah kok. Takut tidak mendinak riko. Oh jadi laki tak penting sepenting. La haula wala quwata illa billah. Pesera mira. Oh 10.000. Akan Pak Harto. Tak ada salbut. Tak lebih ke Pak Harto kok. Tuli yu para Maria yu. Maki anyar dateng lawan jangan gol peto de emas saya kuan. Jadi najak makin pencerahan ada dua deki gula keluar agak ada. Korang. Jadi teman tak korang kaki yu. Maki apa habitan bakun korang. Tak ning dorok saya bebe ji lah torot. Mami kira saya bebe saya atas pikir kia yu. Oh yang ku tak melo ya tas sedikit kakek. Masih bebojeknya mana kurang. Kamu kurang. Aku udah. Njak pola king rembi dia yu. Coba tarik napas. Coba yuk buka telur lah nanti yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Napa saya nyamai moloten? Hilang boleh. Hilang.
Tori lengki tori toju pas sepak gula bah torona. Hah? Itu apa-apa. Karena demak aja. Tak apa langsung. Ini libur ket nyelket you. Oh nyamanan senyelket. Oh nyamanan seket nyelket. Oh iya menteri kena ngelempet you. Oh nyamanan senyelket. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, beli na boleh mak le kaya ngai. Molotan ni kan nampak aki pungana. Dek lahir Gusti Kanjeng Nabi pungane ka iateh pada ben sosa. Tak kira tahu cek bunga muntak pak keluar nggih. Dijadikan sebuah perbuatan. Tu tibangken nyewa terop. Sampian esadekai bi Pak Sugianto yang paling lama ini kan nampak aki keng pulan bunga pas raja aki tapi ini keumber dari bunga na ateh pulan ibriin Nabi Muhammad akhirnya pas aja raja itu mau cek bunga anami itu mau cek bunga nih kebuda bukten namang ken beda terop sampian esadekai ni asadeka bunga kaprana orang nih kamu tempo na bunga nih ke adik beri tak eman yu pada benempian yu Mbian jumun tempo na bunga make apa pen tapi orang ibeki kor tempo na bunga. Bener. Arab pasampian ni cerek sosama lolo. Mangkana sa adik beri asengka. Allahumma sholli ala Muhammad. Nangkat to ka? Kat to lagi an. Nangkat to sawas. Ki. Oh, ki tak napa. Oke. Apa lek mi ada lek? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kenapa kok perasaan cinta itu harus dikeluarkan? Nah, kan ini kepercayaan Kenki. Jadi napa saya memolot nampak aki bunga na ateh, nampak aki perasaan cinta dek Gusti Kanjeng na. Kenapa kok cinta ini perlu dikeluarkan menjadi sebuah perbuatan? Agar menjadi bukti bahwa kita benar-benar cinta kepada Kanjeng na. Jadi orang ngaku cinta nih kemun karo keng benlesan riu. Mun karo benlesan nih ka percuma. Makanya cinta nak Nabi Muhammad, seneng akan Nabi Muhammad, keluar teti kelakuan, makle teti bukti. Karena mun karo keng kelaben lesan, siapa sih tak bisa ngaku ben lesan. Mben mun ditanya aki, apakah sampean cinta sama Nabi Muhammad? Pasti jawab cinta, padahal bisa saja anje. Apa? Cile tak tolong. Betul. Akhirnya untuk membenarkan lakar cinta ongku itu perlu bukti. Cepon nak kanak muda mangken. Cinta itu bukan hanya ungkapan dan kata-kata, tetapi cinta itu butuh pembuktian yang nyata, kan deh iya. Budian pan iya akhirat lesan neka tak yang kuyu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu kami kunci lisan-lisan mereka dan tangannya yang berbicara kepada Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki yang menjadi saksi. Lesan neka tanya aki budian gembo ara pemi gembo mun sampai lesan kula ben sampai anta gembo maki malaikat pakala yu. Malaikat ngucap telo kecap telo jus tambu sekali itu. Bener. Iya kok. Bahaya. Malaikat pakala mun sampai tak gembo dia. Maki malaikat di kiri. Masa tiap laki nanti kita gen yo. Masa laki ngocak si bini ngocak Mun selake mamale si bini malai. Mun selake acereta si bini
Nah, tapah nyarita kok. Acerita juga. Pak kikir, kedung oleh kikir pahingak radio rosak keluar. Uning radio rosak yuk. Radio je lambak mun kedung rosak pate elok mate. Pakai ini ansajen kaje. Cebi selake larale je kaje tak nyaman karing made je benar. Pakai ini. Ha, tak lerembi. Cek pakai ini bisa laki roja je kaje sajen santak. Badan apa tak ada? Iya banyak aja dengan nempian saya kocak dia. Amin Allahumma. Njak si amin nungku je kaki yu. Mi cek dia iya nering dinar ya kak. Jadi nanti itu kalau cuma lisan itu mudah berdusta. Betul? Lain di mulut, lain di hati. Terkadang manusia ini kata jujur pada Rabu. Maka cinta sebenar-benarnya adalah cinta yang ada bukti. Tanpa bukti, cinta itu tidak bisa dipercaya. Nek cinta kan Nabi Muhammad mundak bukti na percaya. Reng lake cinta ka reng bini, reng bini ngucak lebur ka reng lake. Mun karo ngaku cinta keng mun tada bukti na tak percaya. Thank you. Reng lake ngucak kesampian, oh dindaku, kau adalah separuh napasku. Separuh napas kapan si bini jauh selake tepekeh. Ya kan nyabe nelang separuh. Mun nyoting cak gelak yo. Aku li syuting na jadi ki online nya ku bi len tuh. Pada ki yang ku acara menang NTT ku leng. Makin NTT sudah gempah makin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sapora bedereng laki ngucak lebur kesampian, bedereng laki ngucak seneng kesampian. Keng esoro ngabin tak ngabin, percaya aja sampian. Percaya aja. Tak percaya aja, percuma ngucak cinta, percuma ngucak lebur keng mun esoro ngabin tak gelem. Ango tak cak ngucak sepenting ngabin yuk. Bener. Lo cak ngucak lah langsungnya poro buda ya. Maksudnya dilabuhkan cintanya ke penghulu. Haho petong betukan bekok mau dia. Kan engke kan? Mangga apa? Bian makin laki ngocak lebur dek remah makin oleh sesorat dek remah tak gelem ngabin saja parjaja. Nakal. Laki-laki yang cinta itu adalah laki-laki yang tidak hanya memberi mawar tetapi siap membawa mahar. Makanya ngucap cintamu tak gelem ngabin saja percaya. Jangan mudah percaya sama laki-laki. Sampai yang tahu ki, semua laki-laki itu buaya. Ini boleh. Semua laki-laki itu kecuali saya. Saya berakai. Anu dah suruh mulai kadek ni seri. Layu lah mulai kadek layu. Aja ni. Anu kosong kampak imun tak gelem. Terak mulai layu. Yu. Aja. Hai kala Yuti lah mulai kadek Yuti. Yuti. Kurang 10 menit. Apa nah? Turun kol telok. Berarti gula seru ceramah petong ngejam. Mun gula ceramah sampai petong ngejam yu. Kedi cuma kita dungkok pakunda ya. Euro mulai euro. Yuti mulai Yuti. Hah?
Koyok pocoku iki. Kurang abid. Pabilis ada teh. Hah? Hah? 2 tahun. Saya ada teh kula 2 tahun. Senyor waden teh siapa ini? Mi pangko saya ketemu nasi dan teh tibi. Letih nara apa cak dan teh? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibeli na boleh. Nakin liba di mak leke ngak itagi. Napa seenya may molotan? Idharus surur bimaji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid ni kan nampaki pungana ateh atas de tengah atas lahir Gusti Kanjeng Nabi. Bungane kabede dalam ateh. Maka tak pangki cek bunga mun bungane kata keluar. Mun bungane kalau berarti kelakuan. Nggih. Ana pemik bungane kaparlo keluar berarti kelakuan. Mak le tetibuk teh bahwa kula ben sampian leburongku. Mak le tetibuk teh bahwa kula ben sampian senengongku. Mak le tetibuk teh cak kula ben sampian cinta ongku dak Gusti Kanjeng karena cinta tanpa bukti cepon ring Arab kalam fadi kosong ada faidana orang sing aku cinta ngaku seneng ngaku lebur keng mun tade buktena percuma angu anta akan sepenting beda buktena karena bukti yang dibutuhkan jelas. Alhamdulillah masyarakat kerajaan di sana apa kan toh Gambirono yang hadir juga dari desa sebelah juga. Alhamdulillah masyarakat Gambirono dan sekitarnya saat makin abuk dia kiongku cak cinta ke Nabi Muhammad sebiasa nak ke pasar makin pas tak ke pasar nggih sebiasa nak alako makin tak alako sebiasa nak ke Tegal makin tak ke Tegal sampean pas hadir niat ngaji ya penasaran cak gula panung ke pah ngocak iya kene ongku kok. Oh, jadi sentar benih niat ngaji keng terus tahu ah. Jadi gue lekuk mun beda pengajian boleh tanya aki. Siapa sih ceramah? Khalil Yasin. Apa kok lah tahu kok. Nih kene. Ibu Nyai. Alhamdulillah ini yang mau ceramah sudah rawuh nggih. Nih. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Khafiqaini Ya Muayyad Ya Mumajjad Ya Imam al-Qiblataini Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah yang ditunggu-tunggu sudah hadir. Kalau yang nanti ibunya ini suaranya enak nggih. Ndik gula serak-serak banjir gula. Oh sekut. Masa?
Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, jadi napa sih nyamai molodan? Nampak aki bungana bungane ka ilum atene katak padeng ka orang mangkana bungane ka kotu pekeluar mak le padeng iki berarti kelakuan me itu mojok bunga bahasa sedekah me itu mojok bunga marabu orang me itu mojok bunga kelakuan terjadi makene ka nampak aki ate bunga para rabu. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa bunga na ate bencinta na ate ka Nabi Muhammad ni kami perlu ipa keluar mak le teti bukti cek gula ben sampian lakar cinta ongku dak guste kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Keng tak langkong terus lagi mun amolotan saya titip gula matoroah satu mun tempo na mancing kan beda mancing biasa lagi ketika mancing tak langkong cek berngaki ben munyina mercon satu. Kenapa sampian kalak mancing ketika sholawat ala asrafil anam nikah ngormat rabuna kanjing Nabi. Jadi kanjing Nabi ini hadir. Jadi ambian saya mancing nikah keng ngormat rabuna kanjing Nabi. Kanjing Nabi parabu kapan rabu pahim mercon nih. Fahtazzal arsyu daraba wastibsyara. Ini biasa lagi. Walam tazal ummuhu dara'an wa min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamli falamma istadda biha at-talqu bi'idhni rabbil khalqi wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakira hamidan ka'annahu al-badru fi tamami mahallul qiyam. Jo tak letu. Saya masa letu ke guru jo. Ya letu. Allah tahu sakit putar dia nak lakukan dia sesak syutingan. Jangku acara Nabi David ku beda ngadep kangkok ngadep kanik binian kebi deh pan beda seratin pah ya zoom apa semak roh anding suara nangko anding esenanik binian cintatin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo kan senapa setung nih kan senapa kan tak napa nih kak bagi ke tukang hadran nih tung 2 telok 4 5 6 betok beluk sangat 10 tung 2 telok bagi ke anu bagi ke tukang hadran nih berapa kapi kayaknya tenikah beda nih kak kopak kak kita melem pentong juga kemarin orang melem kopak begitu tak nak kerenang dasar apa kakek terogi ya iya melem suruh melek angkok jangkok benih lakimu mun melaki nangkok mah iya empon susu najak beki pakai medek kita ada bina kana hah wah boleh dok kemarin boleh ibu cung banyakan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pohon lang aci. Aduh, macam ngunin Napoleon ku. Macam lah ni Budi kemarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Alah, dapat gendim, magelak lah.
Lakimu. Hah? India, India ada remayu cari moloten yu. Ini nak judulnya moloten pas yo col jabatum hiyanhi. Hijivan melaya ke tune kavera savera. Oh ya, deh iya bayar. Ayo tahu siapa ngajian langsung orkes bayi mayu. Beda gitar. Aduh, Arya tak nyuon paring lekakannya bet ada ke atas ada. Ma itu aki, cak gila diking keluar boleh aja. Teman akail kates bah gila keluar boleh ke atas saja. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, melon kates. Oh, melon. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, jadi seperti apa? Mun moloten gulanya onah. Cek peringaki somat nomor con ni kesuul adab dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Dadi kula bani anti mercon, lebur ka mercon. Keng cek peringaki tempo na mancing. Masa Kanjeng Nabi parabu kapan rabu pahi mercone der jeder. Tak usah Kanjeng Nabi kiai parabu kapan rabu jeder. Kan suul adab kan nggih. Masalah keng mari na mancing utawa sebelum memancing pabanyak merconah. Para jemak le nyaring, mon korang nyaring ocol ke atas, ocol ke atas, ocol kaireng. Tit. Mak le cek nyaring, paham? Tung, nomor 2, mon tempo na mancing tak langkong cek sibuk kelaban perkara lain. Beda biasa na molotan de etale, eda iya pah beda becen, beda belanga, beda canteng, beda genti, beda terong, beda otok. Kapan mancing mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad kurcuk. Kanjing Nabi parabu kapan rabu paitin aki arbu becen dia. Pentingan becen aja. Tor kacang becen ya tas tak ikut lepah lah kan ya lo. Kakak tak ikut le naik aki. Sambil sarakalan sambil solawat laki na ongke di bedina lebet pang-pang naik serbu becen kapan kaireng nalar sarung ngasing kabding laki na lebur becen atong katong yu salah becen na celeng ngarata ekorai segala jagelam pentong biko kemarin ya Allah. Hah? Banyak leceng ah. Iya ngarang rangi betak ngarang. Becan. Ngarang letak tak betak kapan yang kui juga. Becan. Macam celeng aja kok. Ngarang letak silek sekali. Aning Kanjeng Nabi parabu tapi kapan rabu Kanjeng Nabi? Etina aki arbu. Ya tore rebuk je bagus ju tak apa-apa tapi cek beringaki tempo na mancing rebuk sebelum mah atau berebuk sama arena ini kan masalah suul adab masalah akhlak aja kita takram ada Gusti Kanjeng Nabi dari Kanjeng Nabi parabu tapi kapan rabu Kanjeng Nabi etin aki arbu becen para rabu jelas jadi kayak eka putrana kayak eka anang cong cek rebuk tempo na mancing deki beri pengumuman di panitia mohon maaf bu rebuk dilarang arbu sewaktu pembacaan sholawat berdiri dah iya roh dekit arbu marena kota berbu kada boy nyamanan rebu kada nomor telok tak langkong mun tempo na sholawat nasek cek beringaki epo keluar tempo na sholawat mancing terus kadang kapan mancing mahallul qiyam pah nasing keluar pah seler kasih baca sholawat ada saya baca solawat makai lesan sambil solawat ki sempat mele cukup sejak rajaan jena sallallahu ala Muhammad kene berjalan cukong deh sallallahu kene berjalan pan tempat kasih raja pai sebab ya deng TV deh ya paham jaga tata krama nikah nomor 4
Lebet marah boleh. Nabi nak kana kok nyengku kancana bulan ni kene ngara. Engkok re kiai kiye cong. Apa berkah? Bina kana ya dong. Celing mak kene muna bulur itu coba ke. Nomor 4 tak langkong. Mon solawat mesti kaya itang budi nih. Mon solawat kau tu ngakui lagu na solawat, cak ngakui lagu lain. Solawat ni kebedelah jana soal lagi. Mon ngakui lagu lain sampean orang saya solawat benih ingatkan Nabi Muhammad, ingat ke saya lagu jong. Ya Nabi salamun salamun alaika teng teng. Ajo benih ingatkan Nabi Muhammad, ingat ke ayu ting ting orang yo. Solawat ni kebedelah tarik kena. Mon ngakui lagu solawat lain kata yo. ما رأينا العيسى حنت بالصورة إلا إليك والغمم قد أظلت والمال صلوا عليك يا نبي سلام يا حبيب سلام salawatullah alaika. Lagu ni kepada kena ngena. Mun lagu bunga norok ngakui lagu bunga sini kala. Mun sosa kudu sosa. Kan ki kan? Abah sering mate ngakui lagu bunga, kan tak cocok. Beda yang mate pah lagu na hari ini. Coba abah sering mate tapi ngakui lagu sosa. Aduh enga cak manusia bekal mate. Kan depa kati. Odi neng etunya kotu panas tete. Odi neng etunya kotu panas tete. Lain kate kan ki. Pada Rabu para melegak dito jaga sepak ni kah insyaallah kula benajunan oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kapi insyaallah pecera kapi insyaallah tengah hajat kapi amin Allahumma demikian yang bisa kami sampaikan. Orang nguncang boleh tapi betul-betul kesetia. Saya punya program di Bangkalan itu pembangunan masjid di tempat tertinggal yuk, tempat si aspal kita masuk yuk. Pedalaman pelosok masjidnya belum ada, sementara ekonomi masyarakat belum memadai. Kita membangun masjid, punya program pembangunan masjid, makin ampun 2 masjid sudah terbangun. Makanya gula mun setiap pengajian mun empian tak berak masjid dana plastik mah dana pula beda kasukan nyumpang. Nanti kita sumbangkan ke masjid. Beni eroma kulah, beni itisa kulah. Kita cari tempat pelosok, tempat-tempat yang ekonominya tertinggal untuk membangun masjid kita ada. Tinggal senyak banyak, 1.000 rupiah. Empen mun tak andik 1.000 tak usah masang. Tak apa-apa bagi 1.000 dekik apa polong ben tempat pengajian lain banyak ki ya bagi 1.000 daya yu. Empian mun masang dekik kan niat kebayar benapak kebayar benambu daya yu. Kebayar benapak benambu bena macedik bena matuar bena epar bena tretan de iya. Tapi mun pesanan ning 1.000 nyaman aja nyak banyak yu. Ni masang ning 1.000 pah nyaman petok saya pasang. Cang malaikat ro ibirci ada mun ning. Tapi mun andi ebuan tak apa-apa 1.000 keng tempeng elang yu 1.000 pian mangki tak bunga elang tak susah tapi make 1.000 mun epa polong banyak dikadeki manfaat bisa ke beli semen ben kabeh iki minta tolong macam lagi plastik ki kula selawat nah di masjid nih kah masjid nih kaki terus sekelangkong terus Allah plastik ngereng plastik minta tolong plastik sekelangkong mantar bi Allah beli satunya akhirat Pak Miskari mancar masuk surga ben keramik ke masjid debu dia namanya. Tore minta tolong mecelin ke plastik. Plastik kaya? Tak pernah apa kaya plastik kaya. Le terus berjalan. Sallallahu. Terus plastik boleh? Plastik boleh, plastik mecelin lagi plastik kata. Sallallahu yu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Allahumma sholli ala Muhammad. Mau selalu Tak langkong jaga aki senekuk kerdus tak kok mulai tak sak-kasak. Alhamdulillah masyarakat Gembirono bek lembek kapi amin. Masyarakat kerajaan bek lembek kapi amin. Kerdus sepani pajalan tanengai pasang kapi ki burung. Tahu apa nyabuk apa ngalak si dalam na. Oh nyabuk. Terus segalangkong siapa tu majalan lagi kerdus segalangkong inggi. Segalangkong sampian sahabat tu majalan kerdus sampian senyumbang semasang segalangkong. Dari Allah semalisa. Dari Allah iblis dunia akhirat. Dari Allah ibu bercerita dunia akhirat. Tegah hajat dunia akhirat. Sampian ki buru semari masang aniat makin iya tenah. Kencer nabi kule kira makin ke bapak sesete. Kencer na kira makin ke kambuk sesete. Sehingga deki kebeli kabel kebeli pasir teti masjid. Kencer na akili karing sepuna sampian seteja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kaca pecah, jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Hah? Korang abid? Iya korang abid. Terus ya abid. Terus ya abid. Terus ya abid. Mayu. Lah ceramah maksudnya. Pon. Semoga tapangki boleh dengan kesempatan selain ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kula nyon tidak ada juga nyon izin kepada Ibu Nyai Haja Siti Ma'rufah. Saya mohon pamit duluan. Men esona tak akin ceken mun tak teke acara itu tutup kena bentuk inggi. San misan kareka niat, san misan niat ngaci, san misan sampian kopo ya mandi sakaleh. Terlanjur basah mandi sekali mak le sampurna sampai mare mak le masuk surga kalaben pecreh kalaben teka hajat kalaben sampurna amin akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operator diperbesar. Saya mohon lagi saya. Lestari buka. Tak tahu sana nih kan. Tak biasa muka TV kok yuk. Beda sih muka aki. Beda berkat tak? Oh beda, sabar keberkat. Pon, cek kene nih pon saya. Soalnya kau tak seneng nek kene yuk senengan si raja.
Tak igres samun kene. Pon jawab ki Bu Gi. Salam nih ke doa makle sampian selamat etunya selamat pagi badan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad. Agak tanang apa Bu? Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan tawfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinum bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Ikraman wa takdiman para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, wabil khusus dek semolje sela ampun lastare apareng budebu engki Kak Dinto Al Mukarram Kiai Haji Khalil Yasin Si Abdi Nemol Jaaki jugenan dek semoljah Al Mukarram Kiai Hasan Basri dan juga kepada Al Mukarram Al Ustadz Sujo, Ustadz Suman, Usaman, udah mata Suman, nas keleroh. Jadi berusaha ngebala Ustadz Suman. Ini sambil makai nako dera apa ban yuk? Mau orang ini pengecit dia ban. Al Mukarram Ustadz Saman Si Abdi Nemol Jaaki dan juga kepada Al Ustadz Moden Said yang kami muliakan, para kiai, para ustadz yang tidak disebut satu persatu, akan tetapi dalam sanubari kami tidak mengurangi rasa takdim. Dan juga tak lupa kepada Bapak pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, jugenan segenap panitia penyelenggara yang hadir pada saat ini yang sedang berbahagia. Jugenan tak lupa dek ke Sohibul Hajah, tuan rumah Bapak Haji Sugianto Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo, sekeluarga sebeten kaulah hormaten jamaah hadroh yang saya banggakan. Oh Kunanta, Masya Allah, tepuk tangan buat jamaah hadroh Kunanta. Nika dari kelatakan bilen ya ketemuan bingko yuk. Wajah iyo tak nyangka ya lah ketemuan boleh. Dem masih ada dagangan tempe. Oh boan. Oh alhamdulillah. Masya Allah, tepuk tangan Bu, beri tempe kok. Masya Allah, sarapannya mana? Muhammad itu, aduh beri tempe. Ketemuan bila na yu kabala dagangan tempe ya beri tempe. Maksum dah mau bansum. Nah maksum gua tak sambil sempol. Upaya maksum re bakal dito yang akan kok. Mudah-mudahan ya semangat itu. Mudah-mudahan tambah lancar usahanya. Alhamdulillah nyaman deh. Ngorangin belanja layu. Laku tak belanja kok lah. Tengkan dia tak belanja cereng malam gula pengajian situ Bondo langsung ke Probolinggo. Jadi berhubung gula pagi berangkat kantor ya kuring nasi gila kok.
Berkat semalam ro eman yuk. Eman tak bau. Ya tak atan. Nah, hari laku tak ambil tempe sekelangkong ki. Masya Allah. Hah? Iya doa bingko. Ternemu judu sesoliha. Be, datang santri wa edisa. Mayu marin langsung ke rumah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wela tuh cokok ngaji dan nak tuh. Are pah gejak bi di itu kok re. Pon. Para rabu, para pemireng setuju semulja ngiring areng sareng amuji syukur dek kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekadi maisat mangken guleben panjenengan ampun ngaulepan berempan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga pada saat ini kita bisa menghadiri pengajian umum dalam rangka memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sholawatullah wassalamuhu tetap yatorakina kepada Nabi kita, Nabi Naguleben sampian sebekal aparing syafaat kelak di yaumil qiyamah. Eki kak dinto Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan kebenaran, menumpas kebatilan minad dhulumati ilan nur. Moga-moga Pak, Bu, baro kana ngaji, baro kana maulid sampian lengki bade eka dinto dermo kedetia saksih paki ya jun Allah. Baro kana ngaji, baro kana maulid sampian along bolong bade eka dinto tempat dermo kedeti sangoh paki ya jun Allah. Sehingga kita bersama apolong sambian beda itunya dermo ke apolong pagi beda lokasi suarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Seperti biasa karena di belakang saya di sini ada jamaah hadroh. Sebelum ten kula nerosaki ngaji, monggo sakniki kula tak nambahi mau sholawat nggih Bu nggih. Kesokan minta lagu apa? Yenjek polan gila ke holila India yo. Pas gila apa boleh gila. Oh deh ya hari ini deh yo. Apa dia baik ta? Hari ini lah. Ya oke. Okay. Salawat nih ke gibugi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pagi ini saya umumkan. Ayo tuh maunya tuh harus dicengong kok. Dang gede ira. Ay pamanya. Tadi lemare ke holil, kula de iya yu, mon lemare viral ya. Mon lemare ke holil, rokok mikir apa sih pakai luar. Cek lemare kapi. Are banyak geng bolan ke holil kan si Rabu. Kina bunten. Ah, ya. Yu mayu molel yu. Mari jajal mempas makrufai di nak ke TV. Banyak ngari ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ay, pamanya ya. Tekan teruang. Pagi ini ngaringan dodor monde yo. Mahal penyaman. Ada ya tak diri sholawat. Penyaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Engki buru saya pon. Lho korang dek yen ben. Nek kala biasa Bu, biasa ta pang kibi kula. Demma benti. Nah, tajuk lagi. Pagi ini
saya umumkan. Apa reng di balon letu? Ayo sing semangat mau sholawat supaya kita semua angsal syafaat. Gimana masih lanjut? Yang belakang lanjut. Sholawat sing kompak ibu nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholatullah salamullah. Tangan di atas. Rasulullah Ala Toha Rasulillah. Ya Habiballah. Sholatullah salamullah. Ala Yasin Habibillah. Salawat. Sholatullah salamullah. Ya Rasulullah ala Toha Rasulillah. Ya Habiballah. Salatullah salamullah. Ala Yasin Habibillah. Siapa Nabi Muhammad Sallu alaih. Mari nyaut yuk. Monggo jawab. Cinta siapa? Bang nggak bocone dewe. Are sholawat. Jadi cinta bocone dewe. Jambo. Cek anareka Kanjeng Nabi. Deh yuk. Cinta siapa? Cinta Nabi Muhammad sallu alaihi ada iya. Jadi ya. Hah? Iya, tak lebur. Polan tatang gerung ara. Jangan kau matemur dina deh yuk. Jawab apa pagi? Cinta siapa? Cinta Nabi Muhammad sallu alaihi Rindu siapa? Muhammad Kami cinta, kami rindu. Ya Rasulullah, akuilah kami semua umatmu. Ya Habibullah. Salawat. Salatullah salamullah. Ya Rasulullah ala Toha Rasulillah. Ya Habibullah. Salatullah salamullah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Diawali kelaban pemausan sholawat, moga-moga kulaban sampian sedaya ngaulia pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu, para pemereng setuju semulja, ibu, bu, na pesambian kiburu oleh ngacih dari Al Mukarram Kiai Haji Khalil Yasin.
Kalau pae lah. Cuma cek nyaman saya ngucap. Kalau pae lah. Hah? Mak bisa baca ndak remaja? Oh konjengan oleh bejen. Masya Allah. Kayak holil maksud oleh bejen ini. Oh kentongan. Oh ki. Ibu. Bu. Mon bejen asrok pas bede kentongan sambian cek ngereken saya bede neng kentongan gih. Sadeng grendeng atas roh. Kenapa? Karena kalau di waktu asrok sajidan syakiran hamidan gandagul badaru fi tamami Kanjeng Nabi Rabu sambian pehusu maoneng bunyi jareng Kanjeng Nabi Rabu Rasulullah Pak si ada bu Kanjeng Nabi ada bu inna ruhi hadirun fi kisatil maulid tang eruh datang Pak perpantang kelahiran ini kelas tarik asyrokon oh masih belum ya gula tak play mana mun tak telelas tarik asyrok ada ente ya pada terus syafaat bu ibu kemarin mau lebajan asyrok sambiannya ke Ian Juraki Raden Kiai Haji As'ad bu ada bu bekto asyrok sambian menundukkan kepala kemudian matur sambian ya Rasul aku aki abdina sebagai umat ajunan ya Rasul petepang kiaki abdina sareng ajunan ya Rasul parengi syafaat parengi pertolongan dari ajunan seni kebu kemarin mun bejen asyrok atau raki telok gi enggak sambian ya kok wendok kok oleh wolan je nyaman apa ki ibu sehat atau raki sareng ke holil lopalah coba mau lopo ban tepel kok atau raki telok saya pertama ya Rasul aku aki abdina sebagai umat ajunan ya Rasul petepang kiaki abdinah sareng ajunan ya Rasul parengi syafaat parengi pertolongan dari Nabi Muhammad naudzubillah bu monta oleh pertolongan Nabi Muhammad naudzubillah pak monta oleh syafaat kanjeng Nabi soalan apa pak bu kalau kita mengingatkan tentang hari kiamat sudah tiba ngeri nah kok dalam Al-Quran ini kebon jelasaki wa takunul jibalu kal ihnil manfur lamala salajila mari jawab yuk make tatang kero pa semangat deh yo paling saya bobo deh siapa kemarin ke Holil Pak Arwah siapa Ma'rufah rambutan siapa tren ke Sobriro paling deh iya je siapa tak tahu jadi yang bergelak bentuk kotokan sangku tak ngedingaki kota tapi dimen abah sering ngisi kan tuh cewon ki ede lemah Ustadz Sujo ede lemah ke Hasan sering ki estona ki benyak keluarga kantone ke ki benyak keluarga dari tasat-tasaya makin kok bibane ki tretan yu bahkan nembah situng dah Pak Adam Ibu Hawa Allahumma shalli ala Muhammad jawab apa pagi bugi Wantakunul jibalu kal ihnil manfus mon le kiamat dateng gunung-gunung nih kepada bertebaran kayak bulu yang berbenturan gunung made jenek pak ngaber are gunung ngaber apa boleh reng dengseng orang Gambirono pas enga apa
jelasaki boleh dalam Al-Quran yauman natwis sama ikatoyis ijlilil kutub saanya melangge ne kabu akulung enga akulung buku Masya Allah terkecuali orang yang mendapatkan oh nggih monggo Pak Babinsa nggih nggih tak ada yang ngebes ke jekapi mon beda seanya lalu pala kasalaju apa yes ngabadena lah tak ada ya besaki ke ratinan kok kiyo saanya melangge ini kak gulung gula kuwa gunung ngaper gula ben sambian mon pon ngaole syafaat mon pon ngaole pertolongan dari Nabi Muhammad pasti pon berada di bawah benderanya Rasulullah yang tertulis la ilaha illallah Muhammadur termo ke gula ben sampian saja ngauli syafaat dari Kanjeng Nabi soalnya saya harap gula ben sampian ingat nikah thank kita kan melan mon bejenis sampian asyrok pahusu atau raki terlok kini gabon malam 12 ya malam 12 nih kecek bapak melolo saya hadir meskipun ibu hadir ibu ki eman bu Kanjeng Nabi Rabu dengseng nih kak menabi malam 12 ibunya juga hadir udah hadir bu mosok benar masak melolo wes Kanjeng Nabi Rabu compok gula tetangga gula bi gula soro di bagian santre bobolong santre lake beda bunda aja santre bine bun lau muslimat bun lau lakean beda neng etere secopok gula etata bi gula kebela bi gula bon maren na Kanjeng Nabi Rabu ayo pahusu Rabu Kanjeng Nabi muslimin muslimat kita sebagai umatnya Rasulullah pompong Kanjeng Nabi Rabu pahusu gula ben sampian adua de Gusti Allah Subhanahu wa taala pasti bu doa kita keterima sareng Allah Subhanahu amin Allahumma amin ya robbal tapi gula ben sampian cek kun karo amolot mololo solawat ya solawat boleh are enggak molotan malam 12 re nyabu apa ben yanja terus tahu gula mon pengajian di mana-mana saya tidak pernah bertanya seperti ini tak tahu man kok enggak malam mah enggak beri gula tak tahu man nyabu apa ben je are polan tetanggeng kok bengala tanya marah malam 12 insya Allah tepat ke malam Selasa nyabu apa Rasul buah iya enggak apa-apa hah pelembungan iya pemeriah lah soalnya apa bu saya selamatannya ke Nabi Nugul Ben Sampian saya selamatannya ke pimpinan kita pimpinan Nugul Ben Sampian itunya lebih-lebih pakai badan yang akhirat saya selamatannya ke Nabi Nugul Ben Sampian yang memang betul-betul tanggung jawab kepada umatnya Bapak udah mau ben kanjana mata ada Pak secina iya kalau ke muslimat muslimat Masya Allah are muslimat sampai ke bodi are muslimat muslimat di belakang Masya Allah tepuk tangan buat muslimat percaya memang di mana-mana pengajian sebanyak muslimat bu kula pengajian eman kaman sampai depan ke Madura ya sebanyak muslimat pacot muslimat nih ke cakang tunya akhirat mak tunya akhirat dari mah bunyi pengajian orang bi pekompak pengajian orang bi karnaval gerak jalan lapangan pasar neraka bah mau orang bine naudzubil ayo nyampe napa sampian malam 12 oh lu kada bapak babinsa ki moto gula ayo pak
o anganga. Aro kan ekerem royo ke atasan ekerem. Oh lah atasan pas minat siapa itu? Oh dari Bangsal Ma'rufah. Oh diundang sudah 17 Agustus. Alhamdulillah. Jemola martaber kana. Enggak nyai tak paju monde. Allahumma shalli ala Muhammad. Soal apa? Nabi Muhammad neka tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Oke. Datang boleh. Enggak. Masya Allah. Pak. Nandang yo kok mau ngomong nabi bapak kan. Bapak. Tak ada leh. Nyaut na sambian Pak engki iyo korome semololo. Mon Pak bapak mon ya jaga bentar lakar seni ke Bu alerek nondu akhile. Alerek pole nondu akhile. Dei ji lah tay ngak muslimat ki. Bapak dei ji. Tos adus todus mon ngaji ke gula ni kan los. Ya, los. Soalnya apa? Are bene gobes lecap pila. Are bene gadis pengorpila. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi selain akadi Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ilyas setujuh tidak bisa memberikan syafaat, tak bisa beri pertolongan ke umatah terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan melan mayu pemapan. Make buah, gila bersada buah-buahan bunyi ya semapan. Mon salak pakak cek sabe. Cek benar molot salak pakak temon tua blimping. Rekan Kanjeng Nabi sororo ceen biban. Bangsal nih kalau. Oh jangankan di bangsal. Penggiran embung mangken nih kah sudah banyak buah-buahan Bu. Pan mapan ya kan? Samanya jeruk nih kapan miris saya kebayi molot deh. Ya monta eke ngai tak kok bebel biba nih kemolot. Nang kayak lawat wale bundu lah. Aremak kata persiapan. Tanah apa bunyi? Ya ada apa-apa asalkan semapan. Nang kau bunyi tanah apa? Arobeki kapi. Jagung nangkung Bu, jagung nangkung. Make ajam sambian, ajam romon bisa. Ajem kampung, kalau bisa ajem kampung. Bajom potong tak oleh bunyi. Siapa sengaja tak oleh? Silahkan. Cuma mon ajem potong masuk surga melarat. Apa mak melarat kelembuan bagi kaekaan deh. Semasuk surga melarat. Mon ajem kampung kan nanten Bu, ngaper mon ajem kampung. Nang kita marah. Langsung masuk ke suar. Tidak apa-apa, jam potong tak apa. Tengkan bodoh sesaraan boleh apa telur? Bebe dereng deng saya ngamolot ngakui telur. Banyak. Yang jarang setahun sekalian, teng kita 1 tahun sekalian kalau bisa layu cok telur ayu. Daging boy. Benin apa? Ya masuk ya, makai telur nih kan masuk. Cuma melarat kia. Jereng-reng deng sing muntai ke ngai. Aduh, jereng molotan setahun sekalian. Dumak tetih mele telur seperapat. Daya mi cek tekina. Ami teki telur tata. Sambil kelangkur lah glundur telur. Beceh boleh. Lah ada pakai neng akhirat sih masuk ke surga melarat rempet di eminah. Iya, kita ada lagi aglinding deh yuk. Kingereng sampian Bu, Pak, cereng nih ke soda kona sampian tegi. Yang penting sampian nih ke ayo dimeriahkan. Salah, Allah nih ke pon ada Bu, tapi tak masuk ke dalam Al-Quran. Ngerti sampian? Allah ada Bu, tapi tak masuk ke dalam Al-Quran. Nikenya mana hadis qudsi.
Dari madhabun Allah, laulaka ma khalaqtul aflak. Seandainya saya tidak menciptakan engkau ya Muhammad, saya tidak akan menciptakan langit, bumi beserta isinya. Ditiba dan langit dan bumi ini kasebab dan Nabi Muhammad. Wa buan abwa kapi ngormat lahirah Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ayo kulaban sampian pesampurna karena kita sebagai umatnya Rasulullah maklai kulaban sampian setuju tak kun karo apolong bade etunya tapi apolong apaki sareng Rasulullah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Tapi can gelek ca molot meloloh solawat ya. Solawat boleh ibu sampian mirengaki pengajian lengki sini kah pegerak aten sampian pegulih lesan sampian sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sini ke bonto sajeng lajeng jeng lajeng takut apal soal leben mikir bang mekar bukan iya ban banyak ke lubang mekar ban Mansolau aja lang ngocak ungguan. Siapa sih ngocak ungguan gitu aja? Ngalak bang. Area apa bang mekar montar dengseng? Rebu? Ngalak kiri. Berarti pada selasaan pada rebuan. Masya Allah barokahnya maulid mantermu ketak mekar kecop. Tapi mekar melolo jawaban kecok mekar boleh kecok mekar boleh solawat insya Allah kecok cek nih sarakana arah apa mak ngalak mekar cek abis nengak setan di mekar ya cek seger Allahumma sholli ala Muhammad solawat berbanyak kibuki insyaallah paringi selamat etunya kong langkong selamat pagi badan nang akhirat dunya ona untuk umat Muhammad dunya akhirat sallallahu moga-moga paring selamat. Berkat sholawat moga-moga paring bahagia.
Berkat solawat, moga-moga paring teka hajat. Hajat edunya lebih-lebih hajat akhir. Kula ben sampeyan susah seneng solawat lah Bu. Sompek ben lah. Ruwet ben. Odi kasan kok tak pada bi tentang kayu. Solawat. Aing mata bengrembeng. Ngabas dika. Tahu gih dinar. Solawat pebanyak kibu gi. Sambian odik mandi kesompekan, sambian odik mandi keruwetan, menabile sana sambian beca kelaban mau solawat, na sambian kulih kelaban pemausan solawat, insyaallah Allah Ta'ala bekal apareng jalan selesai. Dari majikan gelaru wala sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Mon gelak kasa saya baca solawatnya Habib Soleh. Apal tinggi? Rogi Bu. Kita kan bertetangga sama Habib Soleh. Mon gula ben sampian tetangga na Habib Soleh. Pasta apal solawatnya Habib Soleh. Rogi. Wah orang Kalimantan banyak saya apal. Orang Bali apal. Orang Jakarta apal solawatnya Habib Soleh. Reng demseng. Pasta apal ya toh dus kibu gi. Gelak kasa Habib Soleh. Saya baca gula. Salatan tawfiru bihat dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinum bihas suwabu ala alihi wa sahbihi man ilahi mansub. Banyak Bu solawat nih. Bada solawat Fatih ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uli wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Apal? Tapal. Beda boleh solawat naria. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanahallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin la. Apal? Banyak siapa? Alhamdulillah. Ya mon sambian nih ke apal solawat naria, sambian bocah sehari semalam Pak Ebu 444. Malah beda keterangan. Amit ki, amit areng banyak muslimat tangko tak pate todus. Ke lakian sukuni. Sambin dim ben kancan mata yacuk. Sini kah? Sini. Maaf ya, tukang syutingan, gula lakar mun ngaji sini kah? Saboran. Iya, aleng-leng kok mau ngaji. Jangan ngocak aleng-leng rotat cubaan dia. Ya enggak maksudnya gula mau ngaji sini kak. Menabi ke holel gila lengki gitu gi. Saya ndak biasa pas toju terus tak bisa gula. Kadang gula ngaji nih kayak kalak mancing kayak kalak toju deh ya roh. Iya, mereka kalak toju melolo ya tak nyaman. Maaf ya Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda sini kah Bu? Beda keterangan sini kah? Sambian montero andi anak soleh mon lake solihah mon bine betoh sambian mau berhubungan dengan suami kan kok lo ngocak amit gila ya amit gila selake agulit sambian agulit lek daerah nang lah ditolak dirham melolo nas nang to are banyak bumbuan deh iya sak tak nyaman kerja yuk deh iya can deh iya mon sambian iya cek bisa lake lek deh mayur apa lek kan lagi sambian mayur apa lek kok kalau ngaji kesapa makrufah bengsalo apa can ya monteruan di anak soleh soleha sebelum berhubungan soro macah solawat naria Pak Ebu 400 Pak
Dalam, ya. Ai pak wage lagan. Syuting lakian syuting. Dalam mone sambian ngajak selaki sebine ki maca sholawat naria Pak Ibu 440 Pak. Dalam. Daya kepilagan. Ngocak ngerasa laki elang lek kematin lelang. Bayi yuk beda keterangan sini kah? Pakon mau sholawat naria Pak Ibu 444. Masya Allah. Yenja lah cuma syarat sini ke bongi. Iyalah kak, ayo kak, baca sholawat naria. Baca sholawat naria. Berapa lek? Seteng kak sedang. Pada kak kemantin pada ya pada kalau ya. Ada Pak Dina ngacir kan. Masalah Muhammad. Belum matorok ki ke muslimat ibu. Bu, kalau jenengan kepingin surganya Allah mulja kireng laki. Bah, lu remara kade. Terus warga. Terus. Bahkan gula ben sambian ke orang bine Kanjeng Nabi sampai ada bu senikah. Pokok orang bine ria abejeng dijaga auratnya taat ke orang laki dari macam Kanjeng Nabi masuk ke surga lebet labeng di mabui. Masya Allah kan melan mul jakir bede saya ke karep boh kutu aro umay nggak cermat deh kana wah jawab bro kelin bunyi sabaran ya misalnya kalau ben sampian suami istri ya tidak ada kecocokan sama suami sudah biasa ya darah mah boleh coba beri ngaji ya leromat roh genjeran no make buk debuk deh ya roh lakar si debuk si genjeran Yanja tako beda pengarpa lek apa kak kita re sampean sing ngajak ada bus ini kak lek nang payau lesoh cek sampai ada kata-kata payah cek sampai ada kata-kata lesoh dari mana bunyi kita itu sudah payah sare kula pun alako orang bine niku seborong kelakon nah reng lake moro pas cek nyaman nah mayu le ada bu sampean iyalah kak prasmanan apa prasmanan le iya buka TV tutup TV lama selalah Muhammad orang bugi kula beni menyampaikan urusan resem ndak ya soalnya banyak orang bine niku kun karo lagi ngode nama lolo banyak soalnya nih kak tinggal tuh wah ada cak kula nih kan sering ngisi rutinan ibu-ibu dari melakin sambian pas nyaut lengak tretan bunyi bada sama cade bada iya cok do iya apaan dari sambian sehat bunyi tapi dari kelakin ya lengak tretan maksudnya nggak tretan nih ada rasa bunyi Allah cek sini kegi-bugi pahalanya besar orang nih kemon sampai metaber orang laki itu pahalanya pada melaksanakan ibadah umroh main terkejauh namun sesemak bedah gila guler deh ya gini kan rosak ngacir lah iya rosak unjuk tak rosak kan unjuk tak rosak bersabri kesemangatan ternyata rosak lagi Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad kisahlah gula ben sampian nih kabu suar kena gula ben sampian sebagai istri ya sebagai istri beda koreng laki arwah enggak gila nan gula lebat tang suar ker tina makilang calang ke TV nabi kok Allahumma shalli ala Muhammad wes salawat elah maila molela apa boleh
Oh, koran. Terus urunan berapa, Ben? Saya tak noro urunan. Solawat kibugi. Pokok sambian mau solawat cek nang kenangan dua. Kenangan dua nih kayak kamu bunyi tempat kemaksiatan ben tempat najis. Mon dengan kenangan najis sampai cek mau solawat. Kamu jeding haram bu. Mau solawat beda ilm jeding itu hukumnya haram. Takut sambian pahman menyaman ya waliyal sanati bi sokosotan datang muslimatan no. Benih oleh syafaat tapi oleh laknat. Oleh laknat. Kamu boleh di tempat kemaksiatan. Mon oneng sambian gelek nih ke tempat kemaksiatan haram gula ben sambian mau sholat. Oneng bu tempat kemaksiatan? Kama? Iya ruwa lah ya. Kicau mania. Haram, are sekejaki para are. Beda, gambirano beda. Olas tare. Oh mare bon. Noro. No. Apa aja? Enggak, saya enggak ngelarang. Sampian norok karnaval monggo, sampian norok gerak jalan enggak apa-apa, sampian ngereng tajem ngereng enggak apa-apa, asalkan sholat. Ya bu, kisoboran aja. Karnaval mangkene ketak pada ben karnaval lambe. Gula lambek bu, masih SD. Gula saya norok nih kelas 4 di kelas 5, kelas 6 tak norok gula. Tak iya nih sarang abah. Kelas 4, kelas 5 gula norok. Kalau situng eden nih. Siap lah. Kalau 4 mare bon. Mon lambek, mon setia. Bilen buket kol berpah. Sobu. Masya Allah. Seadan dan kol berempah. Gulaku, ukol belu, kol lemak, masya Allah. Di saat tonton kol lemak merbejong sabu, ya. Beda sekol belu, beda sekol petok, saya keluar. Kol 12 keluar. Asar beda jalan, maghrib kita mare, isya tengit deh, sabu ada payalah. Ditita apa jeng duhur, asar, maghrib, isya, subuh, jaga beter ditunu. Montak ngerti ditunu, dikulup. Mari kulup yubar. Masya Allah. Sebetulnya Agustus nih kesambian asyukur dek Gusti Allah karena Indonesia itu merdeka. Benih pas aku boy kemaksiatan. Benih pas sampian ading ke lagi sholat benih. Tapi sampian asyukur dek Gusti Allah karena Indonesia kak dintoh ampun sekali merdeka tetap orang kompak tanang bakatas sekali merdeka tetap takbir pokok pakra. Asyukur kula pun sampian mengenang pahlawan, ya kan? Pahlawan lambek mati-matian, Bu. Mati-matian. Indonesia ini kelambek tandi penapa? Tembak tandi, Bu. Tandi. Ibu. Bu. Pesawat juga tidak punya. Bom tandi. Apa sih kan di Indonesia? Bambu runcing. Pereng loh, candeng dengseng. Kun karwandi pereng. Tapi saya yakin pahlawan di situ ada walinya Allah. Berangkat tak romo berangkat dalam sejarah diterangkan bahwasanya ki asujud kada Gusti Allah apa amit kerajina harta keluarga niki korbanaki demi negara agar supaya Indonesia ini merdeka. Bedinglah merdeka adalah Tetilamun merdeka saya daya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ayo saya mohon kepada jamiah muslimat
Bapak-bapak lagi tangan ada di atas. Pak atas. Mengingatkan kemerdekaan Indonesia. Ayo Pak atas, daya. Marin tanang begulis ini gigi. Ayo, kula sampian sebagai rakyat Indonesia kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu alaihi. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih digantung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Sekali lagi 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih digantung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Cek lebih kok soro ambuh ya tambah Garuda Panca. Tepuk tangan anak-anak. Duh, tangan anak lah cepok kepi. Pokok jangan kenangan kemaksiatan gitu gi. Jangan kenangan najis ya. Selain 2 tempat, kulo kali panjenengan sedaya dianjurkan epakon memperbanyak bacaan sholat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu taslima. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi. ayat nika pun jelas bahwasanya kula kali panjenengan sedaya dianjurkan oleh Allah untuk bersolawat de Kanjeng Nabi. Ayo istiqomah sholawatnya, istiqomah ibadahnya agar semua kula kali panjenengan sedaya diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pon sekadin to Bu pamator kurang lebihna. Hah? Korang ngonceng kula aja ngempong meluluh. Jagun karo tetangga, mon ngonceng gula ya buat tetangga. Bukan tetangga saja Bu, gula nika pun abri pengumuman, goreng-goreng. Mon ngonceng gula, tahu sarwet, cukup WA. Nah seperti ini. Jinawa dari Jenggawa, are ngonceng, dia tahu tanggal berapa ya? 22. Oh 22 Oktober ya, alhamdulillah 22 Oktober. Abit sih ngonceng deh. Bodoh le petong bulan ngara. Taring dengseng 10 hari merolo beda telepon. Ngese bunyi bisa. Tapi aslin di sini kak Bu, enggak apa-apa lewat HP ya. Sampian WA tak apa. Sekarang musimnya kan online. Makanya online iya. Online. Cak keruhut, cak neka agama menongo, tinggi dah. Are keng neka keng rombongan neka saya kejompok. Jinawan ya, Masya Allah, mungkin diparing lancar. Wes, sakak dinto Bu, ngerti sampean keterangan dari gula? Paham tinggi? Kita maulid, kita sholawat. Marin mun bajen asyrok, apa sih ya toraki kanjeng Nabi? Ya, telok lah tahu. Apaan? Ya Rasul? Marin bajen asyrok sampean bosuk ya Rasul,
akui saya sebagai umatmu. Ya Rasul, petapang kiaki abdin sarang ajunan. Ya Rasul, paringi syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad. Pon sekadin tabu pemator, kurang lebih naten kaula nyon saborah, moga-moga deti ilmu si manfaat barokah. Dan terima kasih banyak kepada jamaah hadroh yang sudah mendampingi saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam acara yang sama. Apabila ada kaca yang pecah, tolong jangan masukkan dalam peti. Apabila ada kata-kataku yang salah, tolong jangan masukkan dalam hati. Mengangkut kayu sebatang kara, bikin sumur sudah jadi, cukup sekian ma'rufah berbicara. Kalau masih kurang, mohon mengundang lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.